DGC along admission kilong du dia pthak SYF lapen KSA atom ningkang samse chepaklan Langhin Mondol BJP Timorcha Maipu Dun Maipu lapen Arya Sanghotum Arpu Kachelai Sonsing Days Open Nili VDC Chairman Timothy Terona Phan Tangka Kapangle Makol Kipya Puthak Lamklar Kachipi Kardom Pini Karbiang Long Life Midday News along pen Nili Birta Thanbang Pi Sami Bhamilin Teron Pi Non Arjuik Tha Birta Angton Pen Non Malom COVID-19 Akisover Kachetang Plo Bahut Lo Kachali Ari Soe Jangatum Difu Government College along Bang Pharo Phoso se Ari Soe Jangatum admission kilong dun de penajok chesong nang koklo Bangso ajok kedamtang chitini phai kre hiniani saru pathar along karbi lo charli asong lapen saru pathar youth forum atum ningkang samse chepaklang sing milor ke kaya sai kedeng Methang ahem pi along kemesen kacharli ahem kedokok aphita methang atumama charli dunlong lipo abangke chetherak meme lapen chijinso meme khangja Athema karbi arata tumki kiduka khai pina kapre kademalong ke charli dun thekhe Lasi Charlie Thekji Thekhe ta DGC along Anchodlo. Lasi Nito Maphan admission nang pinangji pusi kachisong padopon. Admission kilongji phan abar sai KSC Karbi Autonomous Karbinglong Autonomous Council hin pen isi abar sai pinangji benil tum laka demand lo. Lapen higher studies pinang ana somaratum ke non lockdown porki no hok nanini pirthe ke Charlie damji phan ta ki damji abar sai ta kompik So compika joksi pipot si Dakar being long elitum is a prestigious college difu government college along admission ki pilek thedat ajok elitum chinijam dak thekedelu lasi nilituma e pile banki dak difu government college along le elitum imithang akarbi student atum admission chilong thekthi pulong te ko nat signal tum ke damalang api apu kilong thekthi pen chenglok api apu hajira ki dun chot pen chenglok alang le tum phan au sumar phan ke pa thek serji pulong te dak Metric pass dead pen lapen high secondary pass dead pen ke is one of our prestigious college all over Assam Difu government college adakta isi our side donang jia potlo Lasi Prabjin pen loka Charlie Riso e janga tuma phan DGC along admission our side KPG phansi KSA lapen Sarupathar youth forum hin pen Difu government college principal aphan pachini don Lapusona hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Sitami Loka Charlie also Maratuma Pan Chelang Dunangji Akinang Sot Pusi Sarupathar Youth Forum Lapen KSA Atum Ahin Pen Ningje Puta Kachisong Ari Soe Jangatum Ningje Pon Lang Chiting Pen Subhas Jan Karbiang Long Life Langhin constituency Kaparlo Kurkut Basti Pu Arong along Non Pu Anta Pata Avilang Lasi Prabjin Pen Patanang Silam Pipon Popusi Mayalong EM Tarendra Brahma Lamchak Chipipon Borjuri LP School along Timorcha Media Arpu Ananta Gor Chepahem Puponsi Bangso Amai Dengponlo Langhin constituency Kaparlo Kurkut Basti LP School along Timorcha Media Arpu Ananta Gor Chepahem Puponsi Timorcha along Klembang Phu Atumaphan Puthot Maipu Dun Maipu Lapen Bang Inkora Isi Atumaphan Arpu Pekponthu Bangso Amailong Kacheparaya Tenke Nonaki Mi Langhin Mondol BJP Timorcha Amaipu Joyram Gor Lapen Kongchun Bang Dones Gor Anparta Bang Inkora Isi Atumaphan Klembang Phu Bang Piarpu Kini Pekponlo Arpu Kachepek Amailong Karbi Anglong Autonomous Council EM Matelanghin Constituency MAC Tarendra Brahma Aluhi Sarpo Amanpen Chetongdon Manpeng Aluhi Karbi Anglong District Timorcha Adun Maipu Rajkumar Satnami Assam Sarkar T Tribes Department Amaipu Harmon Topo Atumta Mayalong Chetongdunsi Kachedonang Thek Chepaklangdun
Mayalong Aluhi Sarpo EM Tarendra Brahma Kaningja Tengke Langhin constituency Kaparlo Kurkut Basti Po Arong Nonpu Anta Pata Avelang Lasi Prabjin Pen Pata Sitame Nang Selam Pipo Pusi Lamchak Chipiteka খালি ফটো এটা ল'ব লাগে ফটো হ'লেই যিটো নতুনকৈ গঠন কৰিলে এই মঞ্চা এইটো মণ্ডল পৰ্যায়ৰ এই বস্তুৰ লিষ্টটো ছাবমিট কৰিবৰ বাবে ছাবমিশ্যনৰ বাবে ফটো এটা লাগে তাত এবাৰ এটেম্প কৰিছিলোঁ লৈছিলোঁ কিন্তু বৰ বেছি ঠিক নহ'ল মিটিং হ'ব লাগে আপোনালোকৰ আগত ভৱিষ্যতকৈ অসমীয়া কছাৰী কাৰ্বিৰ মাজত সেইটো ফটোটো নামানে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত আহি পেলাই ফটোটো ল'বৰ কাৰণে এই আপোনালোকৰ লগত মুখামুখি যিয়েই নহওক আহি পেলাই ভাল পাইছোঁ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনটো আহিছিলোঁ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া আছিলে তাৰপিছত এইটো ৰাস্তাতে আহি থাকোঁ গৈ থাকোঁ ৰাস্তা চাবলৈ যাওঁ কিবা চাবলৈ যাওঁ যেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ এদিনৰ সমস্যাও নাই নিচিনা লাগে চবেই কৰ্মী মানুহ হাতী খোৱা মানুহ ব্যস্ততাত থাকে সেইটো জানো যিয়েই নহওক এনেই চৰকাৰে এনেই ভোট ল'লেই নহয় পাৰ্টীয়ে এনেই ভোট ল'লেই নহয় ভোট এটা অমূল্য সম্পদ যাক নেকি টকা পইচাৰ লগত কিনিব নোৱাৰে মাজে সময়ে সেই ভোটটোকে আপোনাৰ Langhin Pen Sarpang Ringti Karbi Anglong Live Lakha Inkoira Ponilip MSC constituency Kaparlo Angkang Langso Mepi Arong Along Kedamtang Surihini Raktre Trok Lapen Krenir Kapaningkan PMAYG Ahem Kiki Matanga VDC Chairman Timothy Teronsi Chopang Lim Lapu Sonsing Tesopen Akoy Kevana Putak VDC Chairman Teron Pen Lamplar Kachipi Kedamtang Chitini Pai Kre Isiani Electronic Media Long Kapang Dakpon Langso Mepi Arada Tumapan Kapanong PMAYG Ahem Sok Kikim Kapatang Pipedetke Nilip VDC Chairman Timothy Teronse Amethanga Jamborang Long Chethap at Ajoglopu Sonsing Tesopen Akoy Nangi Piabangke Ahok Kalipusi VDC Chairman Teron Pen Lamklar Chipipon Kedamtang 11 September 2020 Arni Nilip Block ke parlo lang sumi pie havar long PMAY ahem aputhak jitu press sonsing tiso press media long neli phana koy nang ki pia lam puthak nasi labang so lam nang ki neli phana koy nang ki pi lake ahok kali labang so lam puthak alang li neli phanang karbok PMAY ahem so tangka endon la puke lake angkur ka via lam pusi neli alang li phan akoy pinangkokpo athe alangli press media long keningje lapen press media long kipu press media athing no keningje dun lake angkur kavia lampu niliki jongnam kela hello je alangli pinia alangli blog office long ki endam penle blog office long ke dam penle lapen blog asai hem along up to date ke long penle alangli keningje kali alangli komane ang hopen komane ke sorsar pen komane ke chelangun e pen kaningje pen posi alangli press media long alangli lamang solam keningje Athema Kedamtang Surihinira Great Rock Lapen Krenir Kapahut Abangke Nilile VDC Chairman Kali Nili VDC Chairman Arpukelong ke Surihinira Kreser Kap Aningkan La Silapuson Ahok Healambangke Pachatak Tap Tede Jiaphansi Herangke Amayalong Ningjipon Lason ketar libji ninghang pulote ahem ketangte ahem photo malong damsi angtonalam tarlipa menangji komasi labangso ahem kikimponma lapen block video VDC chairman MEC accountant tumalongsi arjudam pamisi jongnangja podloputa pherangke amayalong ninjeponthu Kedamtang ni phai crazy September surini ra ngkoi alang liphan tangka chopanglim PMAYG ahem so angka Jepang limalam Mr. Sonsing tisopen ako gi pipon lake ahok kali pusi niritu mahin pen lamklar pidon lo atheke surindra kretroxy krener kep lake alangli arpudeng delang VDC arpudeng delang lasi alangli labang so kamalong thangnat kachera bawi pusi nilitum chini du labang so alam keklang ike lang tum kopine VDC chairman apan ba kopine
kilang nia son si lang det lo asi labang so alang li phana koi ki pike lake ahok kali lapen 2017-18 anke alang li VDC chairman ar puta deng dilang asi halabang so ke alang li labang so hem so puta abang ke seng son along alang li thangnat ke chepahem phudun aja kong ta dilang asi nili jok sita labang so alam klar ke pia long ke nilita hakhi chodun lo Koila mati pen Samsung ti Karbiang long live. Tangte pini media news ke lapan si kang tonik lo domi thakne arni kimi.